sa degree na Doctor of Philosophy in Education, Educational Administration, si Haribel Charmaine P. Fernando. Para sa degree na Doctor of Philosophy in Education, Educational History and Philosophy, si Honey Jane F. Santiago. Para sa degree na Doctor of Philosophy in Education Guidance, si Irene G. Bustos. Para sa degree na Doctor of Philosophy in Education, Language Education, si Aurelio P. Vilbar. Para sa degree na Doctor of Philosophy in Education, Mathematics Education, si Nilda T. Agabao.